ni ta tu su ngai ho zo si le bon chau ni ta pha tu ni tarik li February kumsani le som ni lenga ni khu ni ta tu su al ngai khom ki ditiu ahung tung ding a US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ten Washington ki ho na nei ding ji huna Israel le Saudi Arabia te ki kala ki chamna thu bol na ding chung chang le Gaza Hamas te thu nei na suk be na ding le Iran in nuclear lama mason na abol gut teu nang ding dan gen khom ding hi danu le ki gen hi Israel in West Bank a ki kap tu na ma son to sak zelin Israel force le Palestinian resistance te kala ki kap tu na sataka tung to zel hi dani na ki gen hi zani khan Israel force ten zanin khopia chen na in somni wal bomin ala susuki taw hi US President Donald Trump in Gaza mi pite Egypt le Jordan lama soldo hoya sak thu again jingla in Iran Prime Minister in Israel mi pite Greenland lama soldo ding pha sak thu again in ji chun buina tam tak asuk veng zo ding hidanin le akigian hi a kheu group ki ti min sak alum ten Palestine mi te digna le chanwo te et kol tup sak ding le Israel in international law in Paul tha khat ala phu do ki hi jite chu hi le South Africa Malaysia Namibia Colombia Olivia te le Senegal Honduras le Brazil gam GC te chu hi GC country te chu keng khada ding khomin group khada simun a group minu chu hi le ha khiu akitin ama Paul de chun International Criminal Court ICC le International Court of Justice ICJ te malakna pan pi zel ding a hi dan thu hedinam hi Biren Singh outdoor te blikzika Supreme Court in Kona bol Manipur state sunganam kal buina jig le thagum suna to kisaya panla hi dan ngo na outdoor te blik to kisaya center CFSL et chena report pidinga head sakahi CFSL report pen silet cover pilut hidingin le head sakahi Cookie Organization for Human Rights Trust KOHRT in outdoor tiap blik pen independent investigation bol dingin dotna abol hi ji thui Chief Justice of India Sanjeev Khan le Justice Sanjay Kumar in tunin alangai tui ji thui March 24 2025 phal le ngai tu thak kidinga bithi in om kit hi additional Cookie Organization for Human Rights Trust sika kora ding advocated Prasen Busenin Trust lapin et chetna outdoor tiap o somkule thumwal Biren Singh oma hi dan het chin am hi tin atak rang hi Advocate President Busamin again be na chun outdoor tiaba Chief Minister in Meitei thingui mi te kinga state government galvan koi khomna munte lu theidingin phalna api ka hi ji beb chule hiloin ji mun lu tu te mat a hi lo na dingin veng bitna le abol ki hi Biren Singh outdoor tablik pe na hi le cross door meeting apang miwan khatin record ala bol hi jiuna record a bol pen chu hi le ani mama tha do a hi dan busanin again hi Manipur state government thenga court ading General of India Tushar Mehtar in ji thu hi alanil kal hi jial alanil kalna thu hi high court tut masak ding hi tin le algen kid hi again be na chun FIR boarding sijuina nei ding chule outdoor tiap upload ki bolna Twitter account ho et chinna nei ding hi tin le alagian be kid hi Supreme Court in ji thui March tarik som ni le li kumsa ni le som ni le ngang angai tu kid dingin alagian kid taw hi outdoor clip te CFSL in et chinna nei dinga thot in aum kid hi chanchu tunta ren news ing ngai thak thei huin tin endute labon umnum le mangpha